seniori B klasa, super laka kategorija do 74,8 kg. U crvenom uglu, protektor od Dolcinu Makedonija, Tomče Markovski. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all 4 kg. S obzirom da su oba borca ostvarili pobedu u prethodnom kolu tehničkim nokautom, mislim da ovaj meč neće potrajati dugo i da će brzo preći. Sudija u ringu, Rasul Lagajev, Azerbejdžan. Eto imamo i sudiju iz Azerbejdžana. Takođe da napomenemo da na ovom takmičenju da su tu prisutni Gerrit Braun, predsjednik Svetske IMAF federacije, ali i predsjednik Bahreinske federacije i čovek koji je u bordu direktora IMAF-a. Da, tehnički direktor Mohamed Kamber. Počela je prva runda. Tomče Markovski, crvena oprema. Sretko Tomović, plava, kakav udarac Markovskog i krenuo je u rušenje. Pogodio je sa overhandom Tomče Markovski. Prešao sada ovde u sajd. Pokušao ovde da zarobi ruku, ali dalje drži tu sajd kontrolu. Ovde ga je ubacio sada i... Bitno je da Tomović ostane aktivan i da ne dozvoli da ga Markovski zakuca u poziciji, s obzirom da je Markovski nešto niži od njega i sam balans je dosta unazad, koliko vidimo kako drži poziciju zatvornog garda. Njegovo kompletno telo je unazad i mislim da upravo to dovodi do toga da relativno lagano prelazi u side mount. Evo sada prilika da se izvuče, ali ipak vraća ga Markovski opet na leđa. Zadaje ovde udarce iz ove side pozicije Markovski. Trebao bi Markovski da iskoristi to što se Tomović prilično neoprezno okreće na stranu i da mu uzme leđa i da nakon toga pokuša da plasira neku završnicu. Ništa od ove akcije. Pokuša da zadaje koji udarac iz donje pozicije Tomovića, ali vidimo kako
Markovski gradi svoju poziciju. Da, Napada prolazi. ruku sada. Da vidimo, Kimura, to je ono što su mu savjetovali treneri, izgleda mu je to specijalka. Opasna situacija za Tomovića, pogledajte samo lakat na trenutak koliko je izašao napolje. Mora tu ruku bliže kuku da privuče kako bi završio. Okreće se iz ove pozicije Tomović. Teška situacija je bila za Cvetka Tomovića. Ali videlo se koliko je fokusiran i da traži izlaz iz te situacije, što je dosta bitno. Zadaje udarca iz gornje pozicije ovde Markovski. Rekli su mu treneri, zaleti se, ništa ti ne može, i on je odmah primenio taj savjet. Mora da pravi neku akciju, inače će ih sudija podići. A Markovski ima trenutno izuzetno veliku prednost u parteru u odnosu na Tomovića. Evo ga, Giljotina, jak je Markovski, da vidimo. Još 7-8 sekundi do kraja. Traje i dalje napad na vrat, to je to. Tap. To je to. Sekunde su ga delile da preživi rundu, ali Markovski je izuzetno lepo zaključao poziciju i Cvetko nije imao izlaza, bilo je da li će zaspati ili će zvoniti. Moram da pohvalim, je odlična reakcija sudije. Videli smo da je vrlo pratio pomno situaciju, nije prekinuo borbu prerano i ispratio je do samog momenta, eto, reakciju Tomovića. Rasul je izuzeta sudija, on je Imafov sudija koji trenutno živi u Beogradu, tako da ima veliko iskustvo kroz Imafova takmičenja i na evropskom i na svetskom planu, tako da izuzetno lepa reakcija. Pa šta? I pred kraj prve runde imamo pobednika giljotinom crveni ugao Tomče Markovski, protektor Dolcino Makedonija. Tomče Markovski iz kluba Protektor Makedonija u posljednjim sekundama prve runde je došao do pobede giljotinom. Ajde Tomče, tebe da čujemo. Odlična borba. Hvala. Svaka čast organizaciji, svaka čast borca. 2 puta sam ga uhvatio, nije tapno, dur je pukla i ruka. Pozdrav do svi donje što me gledati, da žive Makedonija! Bravo Tomče, hvala ti puno.